Namar uladon shwa ben khayang na kajing dap jong u ngi baro ngi layo pediam ya kajing ai e halor kajing ai e ublei ula ai ya ka an lengba Moses henrei kajing ai e bat kajing shisha kilawan lengba Jesus Christ ompat judon manu ubalayo i ya ublei tang ukun bamar wei jong ublei ubaju dan hasenda apa walaupun itu ia ka gospel jong utrai Para sa isin iaifi kajing pumlay Christmas basuk tuai baka jingkmen yung negapor Christmas tanya idon badmi baragi yung isen ni baro iway tu kulumblay unturfu yangi menta bad talagerta Haswa jingwan jong nong penim nangi ngisem latik gidi jong blay blay jingi shispa ngerengin tip ya kata gidi jong blay bangin tip imitho ya kata gelenti ban poi show nilai saya langkah hipop demi gerang penjinga shusho ini no blay nilalong Kimerau, nilalong Kimerau masyate, hau kendri bakia jom kapop, banilong Kimerau jom serbrei. Shua kinyuan jom trajisu, nilai isi, iwe pan, dang bangi kuah, bangai traikli, uwe halor uwe pan. Kene kita kadur ke Bandung, jom Kayom shua jiwan jong trajisu sya gene bitai. Hadir jiwan jong trajisu ke pertai Mariang kala tula bagba. Lapun kho yangi na jingi jong apa dag baptisma bakho yang bangin ayo. La sai kho yangi ru dag suplemen jong jing penyesuk. Dada dia kumnur ni ha bagapo ila bantu ila banlek Seksualmen juga jing telah lemut banyak saya sin ya kata jing pun sin lemut lakai arsin yangi lai ni jing bertemai kajing im jong mensi makoi ban la kelolong ibun ke jong mulai la pelong ini ki bakoi la lebor jong mensi makoi ya kami u golong ban pelong dokoi yangi man la gasni dia kumta nila kalolong kinang yo pateng ya kebening bat ya baro kijing kemen jongka kuboyo pateng ikun dalak ya ima di mata jong kimi pa jongki namar kata Yonis mentasni namar kata Isaya wong mentasni tusyat kemen tonong pendim tusyat kemen tonong pendim jongki belawan Tusyat kemen unang kuning di piu jadi kajing sebun bagi tinggi belai nang kuning hangi kerapau tasmi temen para kapor di hidung kelawai kilapoi siapoi di hisai bad di ladap berbor di benda berbor dah kata kajing kemen temen tasmi keresmi jom kajing kemen kasmi kepalakha unang penim jengi Utara Yesus Kristus. Aku nak pergi kemen juga kita bandong. Mungkin tahu ini way bansusi mentas ni. Namar la penduk pendam dia kating karma. Bat kali duduk juga kating karma korai ini di kemen aku sim ni. Dia mentas ni
ki keluar beneng ki kemen kasni ke kemen kasai bam tasni ubnai usai kisim ki do ki kemen ki do kha ki do pina do prida do riau dia kemen ban boro ki jing tha jung belai ki risa kemen jadi kesini jong jing kemen baro ni do na dili jong jing kemen unda no weiru balai na dili jong jing kemen ini pesida bagi rukhoi ki kemen balai namar kene kesini kapasitas jegi banyo ke bainong jong pat sniat tinggi kirkhur ki kemen unung po kemen balai unung po kemen mantasni namar bab layo ya ke jing mak ai ira ke jom ki po pisang jugo layo ke jing mak ai ting de long ki ba khoi ni long ke nang yo pateng ya ki ma jung belai ya kini baro yo mantasni ke balong ngasih Christmas te kamdon kamde ki jingmen tai jong ki sim ki do kamde ki jingmen tang jong ki khoi kamde ki jingmen jong ki nongpo ade ka jingmen jong ki jentil ru namar yaki mentasni la khot sya ki jingpenim te men para terangin kemen mentasni lano ke jingmen mentasni ki sini jong ki jingmen ke sini jong ki jingpo sampai namai la yo ya la ki jong ka jingpenim dia mentasmi nipusan kindiat siapan putra Yusuf berawan sim long dolok senam bunga kempi yo balakha mentasmi hai sinong Bethlehem nipusan kindiat siapang unu khulung Yusuf ulong kenrat baru blai jungi kita kadai ke pen ke benentong mengadai ban bu ke jebing le jong khulung Yusuf ulong kenrat baru blai jungi ulang long no yo pateng ki baro ki bau blei la thao yo ulong thao ka bo jimu kalong ba krau kumu klur baptilinti ya ki maji hadiyo tagi sta jimu upani kiso baru ai kata kajing so iki keo hagalengka kadono jingo kalau kebayar hado terata harga penhab yo slap bat uai kejisai banyisai ya gas tagasni ya baro briu kibasyan sa anis lakundo ulong bakna hado terata bau pendre penpo ilade bansim ya jingong dalam senang kumulomani belayu banting tiu ni syagata gilom pun belai dan batu kene gede kata kemat pentong bagi bantu mau bagi su ulong kerat baru belai dengi uklung jisuru ulong utau unang penim jong kene ke pertai unang penim jong ke pertai kita nak ustaz iba tempat dia tom Santi subhanahu wa ta'ala bertahan. Kita kibala jog ya kau tang sipang nang ning la poi sagiri fareng fer. Kita kibriu kibatau briu hagi test tube. Kado ji kra ling kita berkat. Enrei udisu nagare singoi. Kemudian ulong unang pendim di kibaro. Musim dah lebih, ya kini penjikam jaga beri bansya, namun tagi pop dengi. Nilayo kini pedim, klaim ICUAA, nama uhi ulah suspa nak bentar dengi. Tebon pat dengi kiberiu, kibanang kibastar. Haji serong dengi, nidono ialah kejong kejinget dengi. Hau terajusu. Dia belum disu mentasni, namun dia nong pedim. Pegis nai ya kini kiberiu nak semua itu. Jangan bentar tinggi menpara. Lawai khosma ini bagi pai syaunang penim. Dah bagi badak bagi dem grup pameniu mentasni berkorban. Diutra Yesus umdai tamu
kulung umday tang kanrat berblay jungi umday tang nung kulim jungi umray kulung Yesu umday ruf tak jing syai nagabenta jungi jing syai belin kipai ba ga kniling ti berbol ya gede jing syai ban pentamai ya ki barok bun nangi walang itip wajib sulang jing syai Henry hajing sorong jungi nipa berbo penyesa hajing dum jom pop bantri rumah itu kat sebengiman dan ibu ong kemar bor ba para George perspris pada mana jungi ini pelaban ibu ong ini kita berbor ni tip tinggi tip tambangin kuat banti ni suatu orang ni suatu tambangin kuat basuh tu. Ngiyoi, tengyoi, tambangin kuat banyoi. Ngiyos ngau, tengyos ngau, tambangin kuat banyos ngau. Dimentas ni. Tungin bud yau, kenang ba, uneu kelun Yesu, bolong kejing syai, unyalam nengi nak kejing dum, jong kejing mutulot, ba kejing berniya kapok, ban pai biang syau, bolong kata kejing syai, kejing start kejing syai. Teutra Yesu men para umday tam kunrat padublay jungi umday tam nong penim jungi umday tang jing syai jungi umday utra Yesu ru udah ulong utaus im jungi usim jong kajing sup ya ge bak perthai ke ya wa gerbor ban yo kajing sup kajing suju ke kamdai ke bajem kajing suju kalong ke bae bat ke bak thang nama layo ya kajing sup leng bak kajing play jungu ya lagi jong senam hau luang kalbari ke perthai ke truai kajing sup dak tok atak dak syukur dari Yesus yang utara Yesus kalau berkhut, berbasuk, berkemen, berjanai, berpuran. Ini pan yang dari Yesus kebersisah. Ngitip bayi kimet jungi hawi isni en satepno apa kendo. En reng ngitipan bagdono jungi kandap dari jing dari jing pisah. Di kadai yang ini minta asmi banduai boleh tinggal di kelulai. Balong doa ini ko kelung Yesu yang jingsup jongi nang bangila banten kelem no ya kenro jong jing beringa ba jing mahat demi kiwai ba jing saat luki ki ba serdo ya dono jongi ba banya sup no kloy bala don manu ki bangi don kata kasin bang miasup kada por menta ba Yesus no Teutra Yesu umday tang kunrat ublay jungi umday tang nong punim jungi umday tang jing syai jungi umday tang sim jong jing sup umday kulung Yesu ulong kajing tenat bat kajing kemen junam nyap mau jungi pon junyan pia kapo balakha ya Teutra Yesu ye kiangel permana ye du kubur ba jong jing kemen akibri barok bagai senong Bethlehem lakhayo nong penin. Ngiyoi ka pening. Hai ni singor rit bangpet kalashna bah dagani kena ustel dengi. Namar mauhi ulong nong tau jo ka pening. Udon nang ning ngiyoi ka pening badu. Puji su ai ni kini kemen ni abai kemau ya bon ba ngiyai ibala ai bai bangi le opinian nang kibas bonyo. Ngila bai ngoi ble tingran ya kajing ai betuna jigo ya kajing im ke bangidon kajing im ke bakordon ya baki jimut ya badon lo kajing istab ifong kajing nang istat kitip thu bagaimana puskem robor banjir banle robor ruha wah ini kat kini jim ya kadai nak minta jengi ban aingu yu tongin pan yu blai kajing ai minta sengi kamtam dengan sengi bakorpang bang inyo ya kata kejing kemen jeng mensi mitip lem jengi ke mensi mitip lem jengi bagan suk ke bajai dan ka bagi sungu ka ba mi na do tolong do jengi temen para puji su umde tang play umde tang purna jengi umde to nang prim jengi umde tang kejing sya jengi umde tang sim jing su jengi umde gospel mata sengi
yang fully sekedar goong uklun yusu ulong kaktin kabawan longdo bago siyang sabani kaniro kadai bandrung ke jabi dingi uklun yusu ulong kaktin kabawan longdo bago siyang sabani yusu men para umsyong tanah tebergal jong yemeni dingi hanya puasin jon ne usa aktivenagal kablong tempel jong donut jong ngirup usa bangi yaktin kelawan do balag syong sa bangi kasyong sa amde tanga terup temonagal daga syong hag donut dengan aduki ujisu kulung belai usyong sa amde tang hag jing tanak jong mariang bakasyai bagasngi pada hag jing tanak jong kibriu kelai dia tanak pa Andre usyong saru hag ying jong kibriu kibadu kibatoy ujusu sa bangi em tang kapo jong jing kijop sa bangi tang kapo jong jing kemen endre usya bangi kapo jing pan kapo jing sitom kapo jing sendinja usyong bangi nang ban penkela ya kajaga syong sa jongi kebalong kita kajaga bodon buron utra yusu usyong usaran kabatni kenang ba ki kamerasyat jongi kin kelalong kata kejing mani pengilaban IT ialah kejong kikam kijam hau beli tegenrat utra yusu yai syong yai sa rengkabat ni kenang baki karkhana ni jaga tre jungi kin long ketempel jungu ujisu yai sa syong sa bani berbor kenang ba kini classroom jungi kin long kajaga rublai Bagi hospital jungi kinlong kaying beneng jungi. Teman para ladai ban pay pang nakabenta jungi. Tiga day sisa ini tentu ingat jadi batu ini pay pang ban pla bagian kabar bor jadi jengdon jong tura Yesus Kristus hape deng jungi. Nama rim hari percaya kebakila pong dek dari jengdon dan mesin peman pada gindan mesin uruna lagi. Itu ngiruai mentasni bawa kelung don, batni berbor banten jai ini, banten canda ini. Ya kejeng a kejeng pisah kejeng lut kejeng macam perkara ini. Saya kejeng jai bayalan ini balong tu mukhluk lagi. Kaburam mukpa orang mesin mukhluk